bavuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? It's a beautiful day, blessing dopamine. Aho dukurikiye uri muri Afrika, uri muri Aziya, uri muri Europe, America, Oceania na Australia n'andi hose agiye atandukanye ku isi. N'abantu ntavuze turagusuje tugaye n'ikaze kuri dopamine. Ku blessing dopamine no kuba warakoze subscribe, hanyuma niba utarayikora, niba waramaze kuyikora ugakora share ndetse na comment. Gwa ikaze cyane ni muri kagira inkuru. Kagira inkuru nabyo byandika muri comment, nanjye nkaza nkusubiza nti n'umunwa wo kuyibara. Reka mpite nkubarira twigendera twikomereza kugira ngo ibintu bigende bimera neza cyane. Kuri ubu ngubu inteko ishinga amategeko nshyashya y'u Rwanda yamaze kujyaho cyangwa se yamaze gutangazwa. Aho ngiye kukubwira bamwe rero mu bagize inteko ishinga amategeko, hari abari basanzwemo bagarutsemo, hari abagiye muri bashyashya. Abo bose niba tugiye kugarukaho muri kano kanya nk'uko bitangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora. Yamaze gutangaza rero urutonde rw'abadepite batorewe kujya mu nteko ishinga amategeko, rurimo amazina yamenyekanye cyane muri guverinoma mu bihe byahise. Ruriho rero abagore bagera kuri 51 bangana na 63.7% ugereranije na 61% bariho muri manda ishize. Uru rutonde rugaragaraho abadepite ba FPR inkotanyi bari basanzwe mu nteko ishinga amategeko iheruka gusoza manda nko bitanya byenda Damiye, Wineza Berline, Rubagumya Furaha Emma, wa Maria Odette, Musoline Eugene n'abandi rero, mu gihe abarimo Nzamwita Deogratias ari bashyashya muri no nteko cyangwa se muri no mirimo n'ubundi mu nteko ishinga amategeko. Mu bavuye mu ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa muntu PL harimo Munyange Yote Eugene, Akamaro Rutebuka, Barinda Mukamwiza, Gloriosa Nsangabandi Ernest ndetse na Tumukunde Aime Marie Ange. Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD yatanze Muhakwa Valence wari perezida wa Pake de Bonheur Jean d'Arc wabaye minisitiri w'ibiza ndetse no gucyura impunzi, yaje guhinduka minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Niyo Ngoma Gallican wabaye umusenateri. Abo rero nabinjiye mu nteko bavuye muri PSD. Hari kandi Ubutatu Marie Teresa na Bizimana Minani Deogratias wari usanzwe mu nteko ishinga amategeko iheruka. Ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI ryatsindiye intebe zigera kuri 2 gusa zegukanwa na Sheikh Musa Fazil Harerimana ndetse wari vice president w'inteko ishinga amategeko ushinzwe imari ndetse n'abakozi muri manda iheruka. Hanyuma undi rero wa kabiri no bita Niwe Mahoro wa Sila nawe rero akaba umwe mu binjiye mu nteko avuye mu ishyaka PDI. Jean Claude Ntezimana wa Democratic Green Party Rwanda nawe rero yongeye kugaruka mu badepite ari kumwe na Maombi Karine wasimbuye Dr Habineza Frank. Undi mutwe wa politike uhagarariwe mu nteko ishinga amategeko ni PS Mberakuri, uhagarariwe rero na Mukabuna ni Christina ndetse na Niyorurema Jean, bose bari basanzwe n'ubundi mu nteko ishinga amategeko muri manda yasojwe cyangwa se yarangiye. Abari basanzwe ari abadepite binjiye bahagarariye icyiciro cy'abagore ni Mukabarisa Germaine, Muzana Alice, Ndagiza Madine n'abandi. Ni mu gihe rero abandi nka uw'ababyeyi Jeannette, uyu akaba yahoze ari umunyamakuru kuri radio Rwanda ndetse akaba kuri yakoraga mu kigega RNIT Iterambere Fund. Nawe rero yinjiye mu nteko ishinga amategeko nk'umugore mushyashya. Mushimiye Imana Lydia, Mukarugwiza Judith ndetse n'abandi batorewe manda ya mbere mu nteko ishinga amategeko. Abadepite batorewe guhagararira urubyiruko n'Umuhoza Gashumba Vanessa ndetse na Ikitegetse Venuste, naho abafite ubumuga bahagarariwe n'ubita Mbabazi Olivia.
mu myaka 21 umubare w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko wagiye wiyongera, kuko nko mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2008 abagore bari 48 n'ibice 75 kw'ijana, abagabo ari 51 n'ibice 25 kw'ijana. Muri manda yakurikiyeho ya 2008 kugeza 2013 abagore bageze kuri 56 n'ibice 25 kw'ijana, abagabo baba 43 n'ibice 75 kw'ijana. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 kugeza mu mwaka wa 2018 abagore bariyongereye bagera kuri 64 kw'ijana, mu gihe abagabo bari 36 kw'ijana. Muri manda yavuye mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2024 abagore bari 61 kw'ijana, abagabo ari 39 kw'ijana, mu gihe muri manda itangiye rero muri uno mwaka wa 2024 kugeza 2029 abagore ari 63 n'ibice 75 kw'ijana, naho abagabo bakaba 36 n'ibice 25 kw'ijana, nk'uko n'ubundi imibare ya Nteko ibigaragaza mu rutonde yamaze gusohora n'ubundi rw'abinjiye mu nteko ishinga amategeko. Aha rero imibare n'ubundi bigaragaza ko yagiye izamuka mu myaka igera kuri 21 ishize, aho umubare w'abagore mu nteko ishinga amategeko wagiye uzamuka agendewe n'ubundi ku iterambere ry'igihugu. Kuri ubu ngubu rero cyangwa se wenda duhereye nko mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2008 abagore bari mu nteko bari 48 n'ibice 75 kw'ijana, abagabo bari 51 n'ibice 25 kw'ijana. Muri manda yakurikiyeho no kuvuga ko umubare w'abagabo wari mwinshi kurusha umubare w'abagore. Hanyuma muri manda yakurikiyeho ubwo ni manda yavuye mu mwaka wa 2008 kugeza muri manda ya kugeza 2013 abagore bageze kuri 56 n'ibice 20 kw'ijana. Anga bari bamaze kwigaranzura abagabo, kubera ko abagabo baje bari kuri 43 n'ibice 75 kw'ijana. Muri manda ya 2013 kugeza 2018 abagore bakomeje kwiyongera bagera kuri 64 kw'ijana, mu gihe abagabo bari 36 kw'ijana. Muri manda yakurikiyeho mu mwaka wa 2018 kugeza 2024 abagore bagabanutseho 3 kw'ijana, baba 61 kw'ijana, abagabo rero bagira gute baza ari 39 kw'ijana. Ni mu gihe rero muri manda iyi ngiyi itangiye 2024 nk'uko komisiyo y'igihugu y'amatora ibigaragaza Nteko imibare yakusanije n'ubundi bivuye mu mashyaka agiye atandukanye yari yatanze abadepite, igaragaza ko rero abagore bari kuri 30 igaragaza ko abagore bari kuri 63 n'ibice 70 kw'ijana. Ni ukuvuga ko na hano naho umubare rero w'abagore wakomeje kwiyongera gutumbagira, abagabo bakaba bari ku kigero cyangwa se bakaba bari kuri 36 n'ibice 25 kw'ijana. Niyo ngiyo imibare yatangajwe na Nteko rero igaragaza uko abinjiye mu nteko igiye mu nteko ishinga amategeko baturutse mu mitwe ya politike igiye itandukanye bagiye biyongera. Rero hari abari basanzwe mu nteko n'ubundi ishinga amategeko, hari n'abashyashya bagize gute bamaze kwinjira mu nteko ishinga amategeko, nk'uko Nteko ikomeje gutangaza imibare n'ubundi y'abagomba kujya mu nteko ishinga amategeko nshyashya cyangwa se itangirana na manda ya 2024-2029. Ni imibare rero yavuye mu matora n'ubundi yabaye ku itariki ya 15 ku bari mu gihugu, ni itariki ya 16 mu byiciro byihariye, ndetse no ku itariki ya 14 ku bantu bari mu ntara ya gatandatu cyangwa se abari muri diaspora. Nibwo rero ayo matora yabaye yo gutora abagize inteko ishinga amategeko ndetse no gutora umukuru w'igihugu. Byaje kurangira nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari we wegukanye amatora ku bwiganze bw'amajwi ari hejuru
hejuru ya 99 n'ibice. No kuvuga ko baba bari kumwe barimo Dr Frank Habineza yarabahize cyane ndetse na Philippe Mpaye Imana. Abadepite rero nabo ni bamwe mu batowe n'ubundi muri icyo gihe. N'ubwa mbere amatora nk'aya yarabaye mu gihugu akomatanije gutorera hamwe umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Jabress Nyagasana akomeza barinde ibyo muri gukora byose bikomeze bigende neza cyane, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri Dopa Media ku batarayikora, hanyuma bamaze kuyikora mujye mwibuka gukora share kugira ngo ibiganiro byose bitambuka rero kuri Dopa Media bijye bibageraho gatanu ku kandi.